Talafane fo ia uli mai lo le tio Polynesia. Ua mano ai nei le au o le manu Samoa mo le longa ma Romania i Uruguay. I le aso sa nei aso sulu i vai ulai le afo le tolu i le vaveahu. O le au ua fili el faya o ngā ule songa le malu tusi pisi au fiai. Aki se iuli, Rigi Kilometer Asiata, o Markov Pulea A. Benjamin Beitaya, Samuel Slade, Miracle Failangi, Alamanda Motunga, Abraham Papali'i, Joe Lamb, A.J. Alatimu, Warren Solomona, Peter Umanga Jensen, Duncan Palaawa, Tuna Tuitama, Latrell A. Kiong, Manaki Boili Tia, Jared Adams, Lolani Faleiva, Jai Taialau Tuivaiti, Nico Jones, Jacopo Mapu, Eneatara Enari, Ma Danny To'oala. E tolu su tolu le ua i tapo inga molta longa le World Cup Nations Cup o le lua ono. Inisio tala. E siliel se lauti na fai pisini sel Pasifika e au fiai ma Samoa le na tumu ai le potu fono le faltari malo le lava i songi mai le ono i le fia na nafi. Mo le te tala aloa i eo le faalinga o lato oloa mai ata tusi i oloa tau lima ma tau lia i lava oloa i sitina mai Solomona ma Vanuatu. Ile mamalu o le tunu una lolofia tu e mōli mawina al wha moe. Lo tau la mua ai le M4C LifeCon. O le tele o tina ia whatoa o maile i Samoa. Ma o lato mōli mawina le mātango fio le taulanga ai o le tau saafia o tangata sa o lato feilo i atu iai. Ai maise o le pulenga le M4C LifeCon o lo ngafa ma le tāpena ina o le nei po i wha moe po le whaalinga o le Pacific Women's Market Expo e tolu aso. O le so, o le awhaiai lisi whaalinga le maketi funga lei, o le mota tulisi mo le muliane, ai o whaalinga o la ei, o mea tau lima mata tutusi. O le whailo i atu o le whailau tusi mua a le malo Australia mo le atu Polynesia ma Micronesia, ma le vaengo Australia ngafa mati na e le Pasifika ai o le vai fafo ma whata wa inga ilo tātou palemia. La ulian mali tōpula ta i vau le asona nafi, na toe whaawa wai whaatala noa ngai mata upu tau Pasifika e au fiai suinga o le tau a o tāpena atu tā moa mō le fono a le Pasifika le whai e palau i se taimur tau sanganei. O le whailo inga le na whai e le official palamia a wai atu i airi kumsino Australia i Samoa Will Robinson, Mark Tedestal o le whaulu o le malo Australia i le whaatala noa ngai le nei e tolu aso o whaasolo. Mai sa toi a whea fo i le whaalau i lo liki il Pasifika le na whai e Brisbane i le aso walu i Ulai. Maulato a whea le official minister o a whanatura malsi si umanga le fionga ale vena ale le vai sanei lava. Le olo ngafa mamata upu tau i suinga o le tau. O mawai fo i le ama noa i fio fo i ai. Ma le fionga le minister ya ale. O le lumana i manuio so o se atunu e wha moe le pulenga le lei ma whainga wha vai mautu. Pe ona sao noa le fionga minister langolango mtanga ruengo le palmia marka paneta. Vui i inga sione o le whaipule o le itu malo whaasari lenga lima. Na sao noa vui i le whaasoa sui o malo mai toke lau o le atukuki niwe ma Samoa. Whaatatau i whainga whaavai. Mo pulenga e tali atua i awhianga ai o mta upu tupu whaafuasei. Le sao ninga na whai e le asonafi. O le manu lau ti o le ta iala mo le atina e Samoa le Pathway for the Development of Samoa. Awa le wha mautuwina o le nofo le lei saonga le mu ma le saoltonga o tangata uma. Le wha mawhale malo o le tapue una ia ma tina e tomai ma ngā wa au tātou tangata anu ina ia wha aititi a awhianga e pe o le mativa ma le ola whalo lo. Ia maua manua tusa ma ila tolo o soi fual si o manga ma ale ai maise o le mawhai o na maua ngā wa ai a tina e aile loto i whale. Liptia le sa vali le malo. E talitonu o le taimi mua le ua whai ai le nei wha asua tāua. E tāua le tāpena mamao ai maise o le mautu o fuafuanga. Ma whainga wha vai e tali e tuai ini mea tupu wha fuase i ono lamati ai soifua manuia o tangata ma le tamau a inga o le tunuu. Ua tala whea ngai fo i le wha asua ma fuafuanga anuanu mau. Ale malo mo le ngāre lue whai pa anga o i tutino le malo mo le tunuu atua i le fausia o ta iala whainga wha vai. Whaasoa o puna o ai maise o le whaatino ino o unanga mo le manuia lau tele. O le wha moe na awa iatu iai le whaululunga po kalame mo ati na e malo o whatasi, sui o malo mai fafo, ma pa anga ngā lulu e le malo,
Fala po te putonga mtanga rue ngal malo, sui komisio ngā rue ngal malo, ai ole au wala au lia. Ua tatia ai le fola sanga lo ia il whaamsinonga mō lana whaai unga. O le mta upu o lo molia ia leo leo Lise Marish me te molia ngai sfuluiva. Mō la tau tua ia ia le moni whaamtalanga na avatu e Lise i leo leo. O whaamtalanga sa tu sial te maita i tu stala na avatu i leo leo e sootanga. I le maliu Professor America Samoa Caroline Sinava Iana Gabat. O le masino Februari o le tausanga nei le na wala awal mta upu le whaamsinonga ma fongai i le aso sfulu ono le aso le talo sanga a le itua leo leo. Mo le whao ngā ina o le mōli maua papali i sia whikeao. I le mta upu le a leo leo whaasanga ia Lise, peitai. E manatu lo i o tūlai mo Lise, Casey Catherine Dalziel. E te tau lava o na so e ina le whaamtalanga lea i lona tūlanga whaamoemoeina. Ma whina wane sa tau ma whaile mōli mau lea e mana tua vaenga o lana whaamtalanga ma whaamoemoe i leo leo o i tū sa te tau na tanga i ai le so e ina pe tāle whenga iai. E o lava ele tūlanga o le mōli mau lea a o le maliu. Sa whasilingia fo ile iai o se mōli mau mau tū o lona ma fau. Ele malele ma whai ai o na mōli mau. O le tangata ua maliu. E ono a whiai fo ile ai a tau. A le o tua ia ise whaamasinonga tonu. Ua tatia tuai nei le whai unga a le whionga le whaamasino. Ile mta upu lea ile asolua sulfitu al maasina nei. Pe talia le mōli mau le ua maliu le suenga o mōli anga. A leo leo whaasanga ia Lise. Talana, o le nei a uli la uli tio Polynesia manuia toengo nei e sufroile.